w'umunyarwanda wari mu biganiro na Rayon Sport BIRAMAHIRE ABEDDY bivugwa ko yamaze kumvikana na AS Kigali kuzayikinira imyaka 2 iri imbere. Uyu mukinnyi ukinira mu ikipe ya ABEDDY FC yo muri Zambia mu minsi ishize ubuyobozi bwa Rayon Sport bwemeje ko bari mu biganiro nawe ndetse kubigeze kure. Amakuru avuga ko uyu mukinnyi yumvikanye na Rayon Sport ariko bakamubwira ko amafaranga ataraboneka ko yaba yihanganye muri uyu kumubwira ngo ategereze niho AS Kigali yinjiriye, ndetse yo imubwira ko nta byo gutegereza ahubwo ihita imwishyura akigera mu Rwanda dore ko akiri muri Zambia. Amakuru avuga ko yari yemerewe miliyoni 8 agasinya imyaka 2 aho azajya ahembwa 800 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. BIRAMAHIRE ABEDDY yakiniye amakipe nka Police FC, Mukura Victory Sport zo mu Rwanda na Club Saif yo muri Tunisia na Bidcon FC yo muri Zambia yakiniraga kugeza uyu munsi. Manchester City yatsinze Porto, Aguero yuzuza ibitego 440 muri Champions League. Rutahizamu wa Manchester City Sergio Aguero yujuje ibitego 40 muri Champions League. Sergio Aguero yinjiye mu rutonde rurerure rw'abakinnyi 40 bamaze gutsinda ibitego 40 muri Champions League nyuma yo gutsinda igitego ku mukino wa Manchester City yatsindagamo FC Porto mu itsinda C. N'urutonde rurerure rugizwe n'abakinnyi bakomeye cyane nka Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Roberto Lewandowski, Karim Benzema, Thierry Henry, Thomas Muller, Didier Drogba n'abandi. Manchester City yitwaye neza cyane mu mukino wayo wa mbere wa Champions League nyuma yo kugera muri kimwe cya kane kirangiza mu mwaka w'imikino ushize, nuko itsinda F Porto bayitsinda ibitego 3-1 kuri Etihad Stadium. Igitego cya Sergio Aguero cyabonetse kuri penalty nyuma y'ikosa Pepe yarakoreye Raheem Sterling ku rubuga rw'amahina, ariko hakaza gucamo igihe kinini hari kwifashishwa amashusho ya VAR kugira ngo barebe neza niba ikosa ryabaye. Sergio Aguero yateretsemo penalty neza cyane atsinda igitego cyo kwishyura ku ruhande rwa Manchester City. FC Porto niyo yari yafunguye amazamu ku minota 14 wonyine w'umukino ku gitego cyatsinzwe neza cyane na Luis Diaz nyuma y'akazi gakomeye yakoze ku giti cye, nuko Manchester City itangira gushaka igitego cyo kwishyura cyabonetse nyuma y'iminota mikeya. Uretse ubwo buryo FC Porto yabonye mu gice cya mbere, Manchester City yagaragaje umukino mwiza cyane waranzwe no gusatira izamu rya FC Porto, ariko igice cya mbere kiza kurangira amakipe yombi anganyije igitego 1-1 mu gihe mu gice cya kabiri cy'umukino Manchester City yagarutse ari ikipe ishaka gutsinda igerageza uburyo bwinshi butandukanye, nuko iza no kubyitwaramo neza cyane. Ku minota 65 w'umukino Iker Gundogan yatsinze igitego cya kabiri cya Manchester City cyabonetse kuri kufra yatewe neza cyane umuzamu wa FC Porto ntagire amahirwe yo kuba yawugarura umupira. Ferran Torres na Phil Foden binjiye mu kibuga basimbuye Iker Gundogan na Sergio Aguero bahise bagaragaza impinduka zihuse cyane nyuma yo kugira uruhare mu gitego cya gatatu cya Manchester City. Hari ku minota 72 w'umukino ubwo umusore yaje wa Manchester City mu isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi ku mugabane w'Uburayi riheruka yaterekagamo igitego nyuma y'umupira yahawe na Phil Foden binjiriye mu kibuga rimwe. Umukino waje kugana ku musozo, abasore ba Pep Guardiola babyitwayemo neza mu mukino wabo wa mbere muri Champions League muri uyu mwaka w'imikino wa 2020-2021. Atletico Madrid yandagajwe na Bayern Munich muri Champions League. Atletico Madrid yandagajwe na Bayern Munich kuri Allianz Arena itsinda ibitego 4-0 mu mukino wa mbere mu itsinda rya mbere. Bayern Munich yagukanye Champions League mu mwaka w'imikino ushize yakomeje urugendo rwayo muri uyu mwaka w'imikino herekana ko ari ikipe ishobora kwisubiza iki gikombe. Nanone mu mwaka w'imikino ushize Bayern Munich yegukanye Champions League nyuma yo gutsinda Paris Saint-Germain igitego kimwe cyatsinzwe na Clarence Koeman ku mukino wabereye muri Portugal. Clarence Koeman yatangiye umwaka w'imikino mushya muri Champions League yitwara neza cyane kuko niwe wafunguye amazamu ndetse aza gutanga umupira avuyemo igitego cya kabiri cya Bayern Munich ku minota 28 w'umukino. Bayern Munich yatangiye yigaragaza urwego rwo hejuru imbere ya Atletico Madrid yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na Clarence Koeman nyuma y'umupira mwiza yahawe na Joshua Kimmich ku munota wa nyuma w'igice cya mbere ku kazi gakomeye kakozwe na Clarence Koeman. Bayern Munich yateretsemo igitego cya kabiri cyatsinzwe na Leo Götze nuko igice cya mbere kirangira ikipe ya mu Budage yoboye n'ibitego 2 kuri Allianz Arena. Ku ntangiriro z'igice cya kabiri cy'umukino Joao Felix yatsinze igitego kimwe cya Atletico Madrid nyuma y'amakosa yarakozwe na Menionua, ariko kiza kwangwa nyuma y'uko yagaragaye ko habayeho kurarira. Corentin Tolisso yateretsemo igitego cya gatatu Bayern Munich ku munota wa 35 w'umukino nyuma ya kufra yatewe na Joshua Kimmich. Umupira ukurwamo na bamyugariro ba Atletico ugasanga Tolisso aho yarahagaze inyuma y'urubuga rw'amahina ari kuriramo ishoti ikomeye cyane. Ku munota 75 w'umukino Clarence Koeman wagize umukino mwiza cyane yaje gutsinda igitego cya kane cya Bayern Munich nyuma y'umupira yazamuye neza yarahawe na Thomas Muller agasigarana na myugariro umwe Atletico Madrid yanyuzeho avuba cyane agahita ashyira umupira mu izamu. Umupira waje kugana ku musozo abasore nka Hunt Felix
babyitwayemo neza aho batsinze Atletico Madrid ibitego 4 byose ku busa ku wundi mukino wo mu itsinda rya mbere Red Bull Salzburg yanganyijemo na Lokomotiv Moscow ibitego 2-2 Salzburg atsinde na Dominic na Zlatko Zanovic mu gihe Lokomotiv Moscow yatsindiwe na Eden watsinze icya mbere cya Vital Livazovic. Bisobanuye ko Bayern Munich itsinda n'amanota 3 igakurikirwa na Red Bull Salzburg na Lokomotiv Moscow zinganya inota rimwe mu gihe Atletico Madrid iza ku mwanya wa nyuma mu itsinda ifite ubusa. Marcus Rashford Rutahizamu ukomoka mu Bwongereza akaba akina ikipe ya Manchester United yongeye kunyeganyeza inshundura ku gitego yatsinze Paris Saint-Germain ubwo ikipe muri Champions League yari mu ijoro irimo gukina kuri Parc des Princes. Rashford yemeza ko umutoza Manchester United organization akwiye gushimirwa kuba atoza ikipe y'amashitani aturuka atsinze Paris Saint-Germain mu mukino ufungura mu matsinda ya UEFA Champions League. Manchester United yongeye gutungura abakunzi ba ruhago ubwo yabashaga gutahana amanota 3 yose iyakuye mu murwa mukuru w'Ubufaransa nyuma yo gutsinda ibitego 2-1 mu mukino wafunguye umukino yo mu itsinda UEFA Champions League n'umukino mu ijoro ryo kuri wa kabiri wabaye umutoza organization yari yabanje kunengwa cyane mbere y'umukino ahanini kubera ko yafashe ibyemezo bikomeye ashize amanga mu guhitamo ikipe ye abanza mu kibuga. Ibyo byemezo birimo gusubira muri systeme y'abamyugariro batatu, kubanza mu kibuga Alex Tuanzebe uheruka kugaragara mu kibuga akinira ikipe muri 2019 no kubanza mu kibuga hagati abakinnyi babiri aribo Fred Scott McTominay asize Paul Pogba na Don Van Beek ku ntebe y'abasimbura na Matici. Harimo kandi kuba Luke Shaw yatangiye uyu mukino ari myugariro ho mu mutima w'ubwugarizi muri izi mpinduka organization yakoze kugira ngo abashe guhagarika Rutahizamu ba Paris Saint-Germain barasanzwe ari abambere ku rwego rw'isi. Byagaragaye ko aya MYRI organization yabashije gutanga umusaruro ndetse Marcus Rashford watsinze igitego cy'insinzi yizera ko uyu munya we akwiye gushimirwa kubera indi nsinzi idasanzwe akuye ku kibuga cya Parc des Princes. Marcus Rashford yabwiye MTV ati mu by'ukuri ibyumviro byiza natekerezaga ko twakinnye neza bimwe mu byemezo byafashwe n'umusatirizi mu gihe cya mbere ndetse no mu gice cya kabiri ntabwo byari biza icyo kintu kimwe dushobora rwose kunonosora neza, ariko ndatekereza ko uyu munsi umutoza yabibonye neza system yakoresheje yatwemereye kwigaragaza imbere y'ubusatirizi kandi tunagerageza gukaza umunego. Nkeka ko twakoze neza ibyo dushoboye byose. David De Gea ahuje n'abakunzi ba Manchester United abashimangiza mu buryo bukomeye umukino wabo watumye batsinda Paris Saint-Germain. Rutahizamu Marcus Rashford watsindiye Manchester United igitego cy'insinzi mu minota ya nyuma wayihuje na Paris Saint-Germain nyuma y'uko Bruno Fernandes afunguye amazamu, ariko ntibinyezamu wa De Gea gushimangiza undi mukinnyi. Ikipe ya Manchester United yatangiye neza urugero rwo guhatanira igikombe cya UEFA Champions League nyuma yo gutsinda ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego 2-1 n'umukino watumye De Gea cyane umwe mu bakinnyi bagenzi be avuga ko ibyo yakoze ari bitangaza. Marcus Rashford niwe wabanje kunyeganyeza inshundura mu minota ya nyuma y'umukino mu matsinda ya UEFA Champions League wabereye ku kibuga Parc des Princes nyuma y'uko igitego cya Bruno Fernandes wari kapiteni muri iryo joro cyishyuwe na Anthony Martial witsinze, ariko myugariro Alex Tuanzebe niwe watsindiye amashimwe n'umunyezamu wa Rayon nyuma yo kwitwara neza kuri uyu mukino. Ni nyuma y'uko uyu musore w'imyaka 22 y'amavuko agaragaye mu kibuga mu mukino wa mbere yakiniye muri Manchester United nyuma y'amezi 10. Tuanzebe aheruka gukina mu ikipe ya organization mu mukino wa Carabao Cup wayihuje n'ikipe ya Corchet mu Kuboza umwaka ushize. Ariko mu gihe abakinnyi basanzwe bakina hagati mu kibuga y'ubwugarizi harimo Harry Maguire, Eric Bailly bombi batari bahari kuri uyu mukino kubera ikibazo cy'imvune, umutoza organization yizeye Tuanzebe amubanza mu kibuga maze abasha guhatana n'abatrutahizamu bakomeye ku rwego rw'isi barimo Kylian Mbappe, Neymar, Angel Di Maria. Tuanzebe wari ugarutse avuye mu mvune yamaze igihe kirekire yanakinanye na Victor Randolph Luke Shaw mu bwugarizi bugizwe n'abakinnyi batatu kandi yakoresheje umuvuduko n'ubwitonzi bye abasha guhatana na Kylian Mbappe usanzwe wihuta akomeza kugenzura uyu mukino uheruka kwegukana igikombe cy'isi. Abakunzi ba Manchester United ntabwo babuze kuvuga ko mu muserebeko we ku rwego rwo hejuru uyu myugariro ukomoka mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatereye Kylian Mbappe ku rubuga rw'amahino rwa Manchester United nyuma y'umukino utari woroshye na gato. David De Gea yaganira MTV avuga ko kuri Tuanzebe ati uyu munsi yari igitangaza, yakinnye ahatanye n'abakinnyi babiri beza ku isi aribo Neymar na Mbappe kandi yakinnye neza rwose, ndamushimira cyane. Yabaye mu bihe bigoye afite imvune, ariko uyu munsi yerekanye ko ashoboye gukina imikino ikomeye.